everyone! Ari kami subong sa SM City and guess what? May food panda na kita diri sa Iloilo. Kagang nanay ko since Jurassic ang iya nga cellphone. Lantawa! Yan! Nakasi! Wow, nakiya. Yapon! Bagay yung cellphone na gintago mo. Wow! Wala ganda. Ano na nga model nung? 2.3 ma'am na pinaka-latest din sa amon nga unit. Next naman! Yay! Thank you, Manong. And nanay, ano na? Ano yung i-download dito sa dalang para makahambang kita? Panda. Na panda! Kaya ano, please, excited ka man mahambang na kita to kay Panda. May cellphone si Mother. Yay! I'm excited. Yay! Thank you very much. Thank you very much also, Nokia. Si Panda cute. Nokia baby man ako actually before iPhone happened. And we are here at the Food Panda booth! At taga sila ni What? And today, I got to play na home! Come on! Isa na lang. Wala! Kahit baskitin lang ka for, and then dapat maka-choose na nga same picture sila. Okay? Understand, okay? Same picture, okay! Open one first. Oh, open one. Wow! Wow, fair. Another one, maybe last one. Oh, fail plus The same! It's our turn! Totoo! Wala kami daon! Wala kami! Yay! We've got tumbler! Yay! Tapos lang kami hambang kag good news, may nagotog sa akon nga voucher si Manong from Food Panda! So ma'am, so familiar ka na daw sa voucher natin sa Food Panda, di ba? So just download lang po natin ma'am si Food Panda, and then pag download natin sa app Food Panda and a scroll up, so makita mo na ang mga partnership ni Food Panda nga restaurant and food chains natin. So paano ka mo kagit kung off ka nga 150 ka off? So gamiton lang natin ang aton nga code. Importante kasi code katamak, di ba nga less kita sa 150 off. O diba? 150 pesos off. Di, at kung nakamudikit, off na kamuastan. Yes. Was na lang sila di astas na magsaradong SM City. So, habol-habol na kamo for the voucher. So, I guess may ara kamo nga good news because Food Panda is here to offer some job for you. So the requirements natin is LBI, police clearance, with motorcycle TIN number, device iPhone 4 or Android 4.2 version and or advanced phone. So, pwede na kita maging rider ni Yes. Food Panda. Makaserve kita sa mga Ilonggos. Dire, syempre sa Iloilo City. Yay! So, thank you very much for coming here in Thank Iloilo. See you tomorrow. Dili lang si Manu mahulat sa inyo to get and gain your voucher. Voucher girl! Ayaw kayo nakahapit ka mo sa akong channel. Kung bago pa lang ka mo diri, pindot down, subscribe
subscribe button, pati ka ang nagganay, kag hindi pagkalimtin. Ruby Inspired!